Shubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Executive Member Barim Jongga Khasi Hills Autonomous District Council uba Shambor Lang Renja ulapin kenmau ba udan uway ubar jela uba ay seminar hakaway kajingelang uloong balada ki MDC kidang lapmit ban sam scheme onomla ban penklan ya ke District Council. Kani kajing penpau uba Shambor Lang kadai habaya shimbenta ya kamat jinge keren balawanra daw MDC na laban uba Ricky Shulai halor kajing pentrekam ya ke 6 schedule. Uba Shambor Lang ulapan kenmau haba ula shimti ya kashuki kamu CEM ula keli na layo ya ka 15 Finance Commission ki officer ki atho baki layo na ka Ministry of Panchayati Raj ngala keli biang ya ka 16 Finance Commission kila juba baladap ban pharu ya ka jingterwa da ka EC ka barim barhang ni ngalaong bakan long ka bamensaw uloong biang baki khasi ki don tang ka wei ka khandau lada syabe kinumyo jaka shu Henry ki wei ki jat ben riu lada ki syabe kindang la ban let phai sheki jaka ki jongki kumta ula ai ka jingmut ya ka yeng dorbar bade ban thau ya ka expert committee ban khun ban yo biang wat ya ki jaka ki bahab ha ka European ward ru Sumput syukunor kubesibun ke jing ai la jupi biang ya ka banga kwa men sim bentalang ya ka ni motion balawan ra dai MDC jong kalaban constituency kalau sya kemudian gaba sodai banyatai kum kayeng ya kene kamat kaba ngi song han kayeng kaba ngilayo ro lamba kene ka khanet kaba reo ka sik chidel hoi lamba ka jingkran jong i mover ya kene kamat wala ne kran mena shibun ke section jong ka sik chidel haki benta ka pher ka jing terekam ka jong ka renga skwa ban khle khndiak tok ya ka history ba ya ka khendau ka siap ka jongi la yolat ningkong ban kerup de ke bor ke benabar ka dehi lamba ki treaty ba ka sukar pareng ka ya soi ba ki sim kasi pat hadin nang ta anda wan le sa ka sanat ya ka ba uski sim kinong sincha ha ki yo ban sincha hang tu la te sendan hapa sanat paladak ke sarkar kedaka manchim ya kendo ka kendo ka siap kan sim lambang te sanat ka baga la ai ka la te ya kisim khasi ki jongi ka bale si ngan chukudau hang ne khendian ngong ha ka por ka ba menchwa ngan phai khendian i sanat ha ka por ka ba kham menchwa ya ka kendo ka jongi la plelat lailat bande ban kerup lembah ka sanat balade ka por ka ba mentapat balembah ka sanat hi nginte ngin khom no ya kinang sinsyar terai ke jongi ki badan haki benta ba per thamna nyau ba de man te perking hak sanat bangimla ban chudi pathar ne de lailot lailan hala ka jong gamon khlam darai da dorbar jait bau mugar meneu kran chang trot singa kwa ban wanra on record ya house ba kat kum ki kot ka bang la yo pulit ngakan mau bahata ka kot ke bala tho ong kum ni badin bo terus sing ula syakam wong ik tu kinong irap ki jungu ki bapet ki basmari wong khilet cheki khon ki hajar jong ki hima ka jonga bad ong iki bangam simla soi ya ka no ko duler hage wede iba khando ka siap klam dara syaka dorbar ketar ka bang kwa banum wonra ai ka kot nga i ka jing start ki ba syong ha ka syuki kum ki iam ki siam bakin pek kata ka bentah nama bade nang talami ka jing yo group ki bor benabar ya ka kendo siap jongi bahado banganum pulisyo ik ai ka bai move la ong ba kumno bakini ki ka sokar pareng ka yo bakru bai kini ki ka sar ka jongi ka ba hatu ki por ki la phya ai atli benta ka wei kini ka normal Shillong kini ki European area ka jongi ba ka wei ka Shillong administrative area ka ba kan thop kini ki jiao ki makhar ki malki ya ka bala ai dekia soi hi dik sim khasi ke jongi syaka sekar pareng haki khat pas pas nam tam arut ki sim we de malising we de ron sing sim ki bala soi ya kini ki hima ya kini ki jaka ke jongi bagan lek syaka sokar pareng naka benta bagan rung syaka municipal ngilong bagidan bok shibun pa bahaka por ba draft ya ka constitution jonggari India badai Dr. Ambedkar wonra ya ka amendment move ya ka amendment bayak itu kijaka
Kibahap hapok municipal ke Shillong administrative area. Kibahap hapok ke municipal Tamak Kidei ke Jakarta ke Berdijung ke Hima. On IT nak biang iki hapok ke jing kemi hi jong ke Hima dari ke municipal ke kini kita kena hap hapok ke jingpek nak ka ke koi ke Subah. Ngidan bok sibun bengi yo duta berkar ubawan ra ya kini amendment men perung biang ini ke jayau ke mukhar ke malki ke laban terter begerung kini ka. Sibayang hapok ke siksidil ke jongi. Jadi nama terkenal, habang angam nung keren jerong sibun ni kata nama orang bagi noi keren kilai berap, habang keren ni kata ngakan mau ya kejeng keren jongi mover ni ke skim. Kalau nggak masih siang akan mau kapor, habis keren cuma ke skim akan mau gue kekot kebakerten ke powers to people in Meghalaya. Kadai ke seminar paper, wei udukar ngam kan mau syuk ke kerteng marangam semula dan kakam poi berkat bagan poi syuk ke bentar juga skim. Ngam semula wanra. Wei unong tho wei seminar paper Ukraine hang tai wei benta wang ba namar ba haju ti kipor ki khat pras ki khadai sta kata ka kot dangam ba di khadai sta praputam nadu ti kipor adan ke jing Ukraine na ka benta ka para khadan ah ti wei na pedeng utau seminar paper di unong wei wong kumne wang ba lada ka district council ka dang ilak mit tang hakabanya sam scheme nginum dai ban pengklan ya ka district council kata ka mari wong nga wong ta de pila ban yo kata pitpet na ka powers people in Meghalaya ka kot wong balada ka district council ki MDC kita ngilak mit banyak sam scheme ngimdai ban pengklan ya ka district council kata ka mo kwa ban bo yang on record yang house bahkan perkat nomor ba an nga poi ko museum na syong ko museum ni kong ay ngala kali ni ka officer nang New York ka ni ka 15 finance hyong napok pansirat tengah ngate ngelabu berkompekat baski-ski dengan dia tai kumno ban lek nak kali syusyur ke finance kelalong kumno klai aku nak yang am ada pak proposal tu ha wadai bat guideline jok finance na report this council dengan pan kopi ngayok yang ada blek kata ada blek nak duk sistem gibarem tengok ngate kan dikakam de kalau men sawah te hoi ngam tip ikaan ke lunti ndai lembaga jing ya keren mentang yo sibun di jumut ba kerket nang kalian ka ye kalong bangi don kamhi wat ya kan ke European word ombo la de banyo di banyo teh sengi tingin thau ke la kelenti ke yeng ke de ban dongi ke expert committee ki ban pule benia ya ki kendon jongga constitution berkawai ya ka sectional berkawai wat ki kes mata ke babun ki batengkap akan ke jeng tungko jongi jong ni keri ke jongi nomor ba kan ma bangi ko mengajuang bangi ki kasingi dan tang ni ko kendo la dengan syabek dan kendo ngim dan cekasuk ban lai kiwei de syabek klik dang syabek de jong de ni andang isaweng ladu dengar tang ketang num kerenjong nomor babun ki bela jumut te kresibun mova ke jingga jaga ini komusion ba pilawan ra kalong sya ka mat ka ba pangsan ko ka yeng ka bangin nya mde bangan kut atau mentah dengi ye beteng ka por mar ki don kam wat ka peladu ban simbiang sya ka jaga ka jingi tai ni ke kresibun